mbunga ja Mwangola, mbunga ja kuno kuchifumbuko cha Tango. Yono unahanjika gali mwene mwachisenge wa tembo kula kutanga lukasa jwa. Shimbi yangu kawisa kuhanjika kuno ni yenwe kunulweza ngwete tuli mukukashua cha imwe shimbi ya nguvulu. Shimbi ya nguvulu yino inakashua hachifuji cheswe mukutwala kukukaula ikola ize inapalika mchifuji cheswe hano hashi. Ikola yino ina shehatu ize anase njina ngo novu coronavirus COVID-19. Keshika ikola yacho ino shimbi anakase nguvulu mwenyi. Hagu itesa hangamba atu hasegu ikinga ndo mtutu ama kumazuo. Keshika kumazuo jetu kwena aguno mtu hasagu tuama hamuwika nyasoko jetu hanga ikola ichine kusangiwa mukachumuli yetu. Keshika mbunga tujokwe mianangana miata mbunga Yesu tune chingwetwe mushimbi jino janguvu. Keshika tujivenwe twesu hanga tutuame kumazuo kanda tuenda mukwenda ayikola muse inasangiwa ineza jinji mukwenda chatu. Keshika nitwendele twalihumikiza twatwama kumazuo mutukwasa nguvulu hashimbi jino mutuli kwasana wa yetwene mulonga ikola hanga ichine kunjila kuno muno mchifuji chetu chashana chinji kuno kuchifumbuko cha Tangwa uze nguna hanjikila yami mwene mwachisenge wa tembo hakukwasa shimbi ize anapalikisa nguvulu nyagwa kuuka muno mchifuji chetu.